Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubat Tito Starwell Khan ulakan tu ke sarkar bat yau MLA ke seorang ban bodin halor kamat ban kentiu kerdan ya ke seorang civil subdivision ke district Bapura. Ula ajeng mutru ba ke karkhana MCCL ke badan hasora deban pinki 4 gloy kat bala kenang bagi nong snong jong kene kathan kin yo jing mentoy. Ha ke juk por bat Titos ulapan pau ke jing sungu ya baro ke nong jet ke seorang constituency kibla kersyane ha kene ke election MLA ke brang shudeption. Ngikwa hiban yu iba ke MCCL kadiban trekam no kadiban yang biang kadiban temi simen biang ba kan long kajing mentoy om tang ya ka menta ngai kani kajing perkhat kadi nang menta kalawe jong ki khun ki ti ki jongi ki ba don kam ya kajing yo kam yo jam kam tam ha ki ko por ke ba kibun ki samla ki jongi ki belanang ki la start dari ki yo kam yo jam ngidang kermen ba lada ka simen kayang da ka simen kaya kemud nginang la pan pli kilat kunti na menta ki samla ki jongi